Ni korwase kiombe kia chekuru cha bantu nyene korwase ansemo ya South Nyanza awase chire county ya Kisii, county ya Nyamira na Boigo county ya Migori litkolera ngo baumerana asomo cyobosongo eryogo kwanera amangana rengeta masomo anene igoro murobero bwa masomo o CBC na Boigo Junior Secondary School ase chikuru cha bantu nyene korengana na bwoni gobe ariganete ase mirobereyo ase baborire serikali ebege koje kubainyora chingaki ba kurubagi bwechibesa cha masomo morikyo itonde mo Stephen noroboti urwaso bwime ekiombe gya Kenya Private Schools Association ekiombe korentamo abateneri bechi skuru cha banyene imense ya Kenya, right? But we need to control. Rero abatani bekiombe gikoru chi county cha Kisii, Nyamira amona Migori nigo basangirikana ensemo ya Bosongo asomo sangirikanobo obene. Rero tuanyora nechi director chionsi kuru Nyamira na onde nerega ika chairperson yabo kuru Migori. I'm here with the chairperson tukwane rebinto kuru CBC nime chando tubwate nazo twasukire twikire tukwane le junior secondary school ngayanse to mwakoyo toleta mu entangani katikati nime chando twarolire nanga kyegendrete nakati yeito ntubwate abasomi bacha au bagendrete nonye bono iganga tukukwana otosominga kitu takeire kogenda chiskuru cheto togenderere asobomo mbaitanira abaiboli abange ko balikia abana babasi chiskuru che serikali asomoroberio junior secondary school ase bakire koko okweyarigania wa chiskuru cha banyana asobokoreri bwa JSS. Kwa junior secondary tumeendelea sana. We have employed, tumeajiri walimu, tumetafuta walimu na tumeenda zaidi ya tuseme kwa public, kwa sababu tunasikia ya kwamba shule za public wamepewa mwalimu mmoja ama walimu wawili. Sisi hapa kwa private tuko na walimu wote wa kufunza all the subjects that are required. Igoro ya competency based curriculum CBC ekiombe gya kepsa niyo gyatebire chiskuru cha banyene nchikirenetie bintu biganeiri gokonya abana baikeli na gusirwa asebyegwa byabo. Emyake ya CBC muri kuchikuibwa magana 400 bose GA bose mbali ngamwire university ekimongo chikorora ne talent ekitokoroka competencies cyo mwana oyu ego chirigereri kabisa togendere ko chikusa mbaga ni ya serikali kolenganania gusira bakura go cyase chiskuru elio kogendereri chisemime ya Kenya, which is the way forward. Shule zetu za kibinafsi hata kama ni za kibinafsi tunasaidiana na serikali na tunatoa elimu sawa tu na ile na tolewa katika mashule ya public. Ni kwa vile tu tumekuwa tukiitisha wazazi wakitoa pesa kidogo, hiyo pesa kidogo inatusaidia kujenga kwa majenzi. So we are calling also to the government to come in and maybe just have a hand in one way or another, so that we pool as friends, as partners, so that the private sector can be of good help to this country. Umoroberio CBC nigo rentro gwataneka kwa bokoreri nekerengo kyo gosirwa gwechi skuru abwatani bechi semike baganyete kikera abasomoroberio yo asama tukale bosio ko reporter ya Ndizi TV ko rwensemo ya Bosongo elietariani